Umujinya ni bwose ku ngabo za AFC M23 nyuma y'uko wari umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 yiciwe mu bitero bya drone muri Rubaya. Bikaba kandi urupfu rw'uyu muvugizi mu bya gisirikare rusa nkaho rwamaze kwemezwa namwe mu basirikare ba AFC M23, by'umwihariko umuvugizi mu bya politiki Lawrence Kanyuka agasa nkaho yaciye amarenga yemeza ko uyu wahoze ari umuvugizi mu bya gisirikare Colonel Willy Ingoma yapfuye yishwe n'abasirikare ba FARDC bifatanyije na FDNB igisirikare cy'u Burundi nyine, hanyuma Wazalendo na FDLR ndetse n'abacashuro. Amajwi menshi ari kugenda agaruka yuko drone yaba yarishe uyu Colonel Willy Ingoma yaba yarakoreshejwe na Black Waters, bariya bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo baze ngo kurwanya AFC M23, harimo na Eric Prince wigize gufatwa n'iki gisirikare cya AFC M23 kongerwa kurekurwa gasubizwa iwabo. Hanyuma kandi rero umujinya rero ubaye wose kuko intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya AFC M23 bose bahagurukiye rimwe baravuga bati twange agasuzuguro, duhorere umuvandimwe, duhorere wahoze ari umuvugizi wacu byanga byakunda. Nk'ubu ngubu bamaze gusubirana tumwe mu duce tugera muri dutano bari barambuwe n'igisirikare cya FARDC, duce twinshi tuje tukaba tugarukaho mu gihe gitoya mu masaha ya mu gitondo nibwo intambara isa nkaho yatangiye, ariko bikaba byageze mu masaha y'isa saba zishyira saa 8 bigaruriye uduce turenga dutano. Amakuru aza yemeza ko kandi hari n'umujenerali waba waguye muri urwo rugamba, ubwo ni umujenerali ku ruhande rwa FARDC. Tuje tukaza tubibabwira byose mu nkuru yacu ikurikira, ariko rero munyemerere tubanze tugarukure kw'iyi nkuru zindi. Amakuru araza avuga yuko AFC M23 nyuma yuko urupfu rwa Colonel Willy Ngoma rushegeshe bamwe mu banyamurenge bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu ngo baba batangije imyigaragambyo cyane cyane muri Amerika no mu Bubiligi. Imyigaragambyo ikaba yatangije bamwe mu banyamasisi ndetse n'abandi bundi bwoko bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye mu bihugu byo hanze, bakaba ngo bishyize hamwe kugira ngo biyamirize cyangwa se barwanye ibitero biri gukorerwa abaturage cyane cyane ba AFC M23 ko atari byo kandi bo batari bigeze banabarwanya. Ibyo kandi biraza bivuga byongera ku yandi makuru ari kuvugwa yuko nyuma y'urwo rupfu rwa Colonel Willy Ngoma AFC M23 ishobora ngo kwemererwa kujya kuri pano y'ibiganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatagize igihinduka, nyuma yuko ibyaduha Kisekedi Chirombo Felix Antoine abyikuyemo, hanyuma akiyemeza gutumira abacashuru bavuye impande n'impande kugira ngo bahashye banatsembe burundu igisirikare cya AFC M23, ariko nabo bakaba babifatiye indi myanzuro, ariko nk'ubu ngubu bavuze yuko bagomba kwisubiza tumwe mu duce utwo ari two twose bari baratanze, yaba ku bushake bwabo, yaba two bavuyemo ku bushake bwabo cyangwa bakuwemo habaye imirwano. Bivugwa yuko ngo baba bagiye kwisubiza utwo duce, hanyuma ngo bakanakomeza Kinshasa ngo paka bakuyeho perezida wa Congo, perezida Antoine Felix Kisekedi. Sibi biraza guhaka iki, dore ko bamwe mu basesenguzi batangiye kuvuga yuko uyu perezida wa Congo ngo yaba yikojeje agati kwibya, dore ko kuba yishe umuvugizi w'igisirikare cya M23 ngo biza kwitiza umurindi, ikaba yarwana kubera gushaka guhorera abantu babiri imaze kwica kandi ngo bakomeye. Nibyo tugiye kuba tugarukaho n'izindi nkuru zacu zigiye kuza tugarukaho, cyane cyane turaza kugaruka no mu Burundi. Inkuru ni nyinshi, cyo ngusaba ukunze ibyo dukora ukande subscribe, hanyuma ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Hanyuma wowe wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'umugabo, kagaruka mu masegonda make byose tubive imuzi n'imuzingo mujye kure.
intare za Sarambwe arizo ASM23 ubu dukoze iyi nkuru bamaze kwisubiza tumwe mu duce tugera muri dutanu. M23 yisubije uduce turimo Ruke, Kisenyi, Katoboto, Rek na Mwenge ndetse n'utundi duce tuje tukaba tugarukaho, ariko cyane cyane harimo aka gace ka Ruke, Kisenyi, Katoboto ndetse na Rek na Mwenge n'ahandi heshi, ariko ngo bagiye bisubiza cyane cyane aho hose akaba haherereye muri teritwari ya Masisi ho muri Rubaya, ariko bivuga yuko ngo hari n'utundi duce twishi baba bigaruriye mu ntambara yatangiye mu masaha y'urukerera kugera isaha y'isa saba zishyira saa munani, bakaba bari bamaze kwigarura ngo utu duce tugera kuri dutanu twose. Hanyuma rero amakuru araza yemeza yuko ngo hari umujenerali wa FARDC waba wabiguyemo, ariko iyi nkuru ndagira ngo ntitubiveho muzingo kuko tuza kuyigarukaho tukareba se koko nibyo, kuko nta fact turabona. Nagerageje no guhamagara mugenzi wanjye uriyo, ntabwo yabashije kwitaba telefone bitewe n'ibibazo by'amarezo, bivuga ko muri biriya bikimwe iyi minsi ngo hatari amarezo nyuma y'urupfu rw'uwahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya ASM23. bivuga yuko ngo muri tura duce nta rezo nta na network zihari mw'iyi minsi. Hanyuma rero nyemerere dukomereza amakuru yacu ku iyi nkuru ivuga yuko ngo ASM23 yaba yariye Karungu noneho ngo igiye kurwana paka ni Kinshasa. Ibyo byose byatangiye imbere, hanyuma bakajya babasaba ibiganiro, bakabwira ati twe turi tayari ku biganiro, bigiduha biranga, bijya muri Amerika biranga, hanyuma bigera bw'ejo bundi leta zunze ubumwe za Amerika zihamagaye ASM23 zitegeka kuva mu mujyi wa Uvira bari bafashe mu gihe gitoya ku rwego rwo kugira ngo bajye mu biganiro noneho byeruye. Ibyo bintu hatinze gakeya rero ibiganiro biratangira mu mujyi wa Doha nk'uko byari bimeze, ariko nanone hadaciye kabiri dore barashe umuvugizi w'igisirikare cya ASM23. Ibyo rero byaba byatumye ASM23 ivuga ati natwe turarwana paka. Reka ngaruke mu yandi makuru, ntujye kure ni mu kanya.